Evo ga, pozdrav svima, jedna partija protiv ljubitelja kanala. Šta još nisam igrao takozvanu krmaču. Ajde da vam pokažem kako se to igra. Inače, jedan kolega, ne kolega zapravo, jedan igrač je igrao protiv kompjutera davno i onda je kompjuter, u startu kompjuteri su bili onako relativno slabi, ali dobri su bili. I onda skužio je da kompjuter loš na ovu foru, takozvanu krmaču. Sad ćete vidjeti što je krmača, ovo je krmača, kad ide ovako i onda bi on uvijek na istu foru dobio. Skočio bi konje 5, izišao bi lovcem, otišao u rohadu i guro. Evo, pratitelj kanala kaže hvala za priliku, uporno se isplati. Nema na čemu, uživajte. I onda je meni uvijek ta krmača asocijacija za to kak je ovaj kompjuter dobio i onda ga je 100 puta dobio na istu foru. Ovo nije čista krmača, zato što obično treba biti lovac na D3, ali ajde, kao varijacija. Rohadica. I sad konje 5 i gurkam na ovoj strani. Mogu čak i poslije lovaca i jedan lovac H4. To je Mahagonovljev manevar. Kad je lovac u lancu, evo ga, konje 5. Da vidimo šta će sada biti. Kako će se razviti dalje igra. Dobro, popustio je, ja uzimam. Mislim da nije trebao popustiti, ipak mi sad daje, kad gurnem G4, kad gurnem F5, to je lovac ulazi u igru. A dobro, mislim, problem kod krmače je što je ipak nekako blokadna pozicija i nije lako razviti neku igru. I to je zapravo osnovni problem. No, da vidimo kako će se dalje razviti igra. Hoću li ja nastaviti? Ma idem. Krmača style. Gurkam. Napadam. Znači, cilj je uštopat damino krilo i početi gurkat na kraljevom krilu. Pomoglo bi da je crni rohiro, ali nema veze. Malo je onako iritantno, jer ne daje puno šanse za igru. Dobro, dobar potez. Dobar potez, cilj je sad me šiljiti po dijagonali, ok, razumio sam, primio sam na znanje i sad moram nešto pametno odigrati. Nešto pametno, možda ovako. Zatvoriti dijagonalu. Cilj mi je gurati ovog pišaka, evo, na to sam se nakostriješio. A možda ću prvo malo još ovu damicu pokušati izbiti. Da vidimo gdje će s kraljem, kuda s lešem, gdje je zakopat leš. Znači, gdje će crni s kraljem. Mile ima 1500, pretpostavljam da je bolji igrač, vidim tu 2200 neki rating, znači vjerojatno ne igra na 10 minuta, nego je razlog što je htio odigrati sa mnom partiju. Ok, igra dosta dobro. Prijeti ništa. Dobro, ajmo mi probati ovu damu izbiti. Idemo probati izbiti damu. Dobro, ne da, ispravno. Sad koristim trenutak za sidrenje na B5. Dobro. Za sad borba. Svaka čast. Još jedan put se ispričavam svima, ne stignem svakom odgovoriti na poruku, ne bi volio i ne da stalno igram partije samo s pratiteljima, jer onda malo želite i krv, želite i jače, pa eto, vjerujte mi, puno je godina pred nama i mom kanalu, igrat ćemo svi partije, strpite se, doći ćete svi na red, kažem, manevriram ili kako bi po Nimcoviću lavirao. Znači, laviranje je kad poziciji malo ljuljate lijevo, desno, tražite slabosti. Tako ja laviram između jakih i slabih partija, a moj protivnik igra jako dobro. Svaka mu čast.
Za sad igra reprezentativno. Ajde, kad je došao tu na tempo, igrat ću ovaj potez. Dobro, uzmem. Sad će žrtvovat figuru, pretpostavljam da mu je to ideja. Dobro. Top H2, to je ideja. Uzmem šah i uzmem na E4, to ne valja, ako sam dobro vidio. Možda valja. Možda i valja. Poslije ću dama F3. Možda valja. Ovo je neka ludnica. Mora top H2 žrtva. Ajde. Vjerojatno je to naumio. Znači top H2, uzmem konje, uzmem prvo šah moram dati. Kojim pješakom? Sa ovim pješakom valjda. Onda on odigra, makne kralja na D liniju, ja uzmem konje 4, on drugog topa. Šta je to? To je ludnica. Ludnica. Moralo bi biti u moju korist, ali više Bog zna šta se tu događa. Žrtvovat ću damu. Biću bolji. Dama F2. Šta je ovo? Dobro, uzmem. To nisam očekivao. Ovo mi je sumnjivo da valja. Kralj. Hoće konje 5. Čekajte malo. Stipu. Ovo mi sumnjivo za njega djeluje, ali stvarno više nisam pametan. Šah tamo. Uzmem tu. A to bi moralo biti dobijeno za mene. Ajde, ne, ja ne znam. Nemam živaca, računa sumnjivo mi djeluje za njega. Dobro, to. Konje 5 je valjda naumio, ne znam. Ne. Previše je materijala. Izanalizirat ću, vratit ću se na to. Pa ne znam. Teško mi je vjerovat da može tako ići, ali ajde. Lova C5. Dobro. Za sad ništa ne prijeti. Ću mu dati šah. Ajde, dat ću mu šah. Ovo sad nije dobro. Za njega 100%. Sad hoću da prekine, da ili dođe na 8. red da prekine komunikaciju topu, ili dođe na 7. red da prekine komunikaciju skakaču. Mislim, svaka čast za hrabrost. Sad neki dama G4, jel? Dama G4. Samo da vidim. Dama G4. Imam li još šta pameti? Tamo ću imat matnu igru. Ajde, dama G4, ajde. Dama G4 uzme. Ne F1. Kraljev 2. Uzme, to sam bolji. Čisto sam bolji. Ali malo sam bolji. Dama G4. Konje F1, lovac F1. Ne, imam kraljev 2. Kraljev 2 imam. Sad vidim. Ajde, dama G4. Konje F1. Mogu kraljev 2 ako dobro vidim. Mislim da mogu ovaj potez. Ako nešto nisam vidio. Mislim da ovo dobija. Valjda. Šah tamo, šah. Konje je 3 sad. Dobro. Uzmem. I lovac G1. To. Čovječe, šta je ovo? Dobro. Dama F4.
top D1. Stvarno me napao čovjek, ne, bez respekta, što se veli. Udara po meni ne pita. Ne pita za titulu. Pa ne znam sad više, ne mogu ni ja, pogubio sam se, ajde dam F3. Ajde top D5. Možda ovo mi ne valja, ne znam. Pogubio sam se sad i ja. Kralj C8. To nisam vidio. Može kralj C8. Kralj C8 može. Dama D3. A dobro. A, dama D3 na E2 mi uleti. Di ću? Dama E3. Ne. Dama G3. Bravo, kralj C8. Više ne znam šta se događa. Ovo sam bez veze odigrao. Dobro. Čupaj se sine. Čupaj se sine. Više ne znam šta je ovo. Stvarno više ne znam. Pogubio sam se. Pogubio sam se šta se ovdje događa. Ko koga? Ajde E6 zapravo. Sve uzima čovjek. Po jel moguće? Ajde. Ulazim. Svaka čast. Mile se baš naložio da me dobije. Dobro, lovac G1. Šta sad? A možda može top G4. Top G4. To je neki remi. Šta je ovo? Lovac C6. Lovac H3. Kralj E2. To ću valjda dobiti. Lovac C6. To je moja ideja. Svaka čast. Svaka čast. Težak velemajstorski kruh. Težak je velemajstorski kruh. Borba. Sudar Titana. Mile igra svaka... Dobro, Mile sad je valjda gotovo. Lovac B6. Tu će mi remi biti, ne dam remi. Uzmem. Ako sad bude bježao na ovaj način, onda je stvarno... A možda može. Tu. Dobro. Šta mi prijeti? Prijeti mi lovac G4. Imam remi. Dama E8. Imam li kako dobiti? Aha. Opet je tamo remi. Šta je ovo? Šta je ovo, čovječe? Najde neku smislim, neku spačku. Prijeti mi lovac E4. Ha, mislim, valjda prijeti. Lovac B6, lovac E4. Tu neću pobjeći živ. Tu neću pobjeći živ. Možda i hoću. Lovac B6, top H2, kralj F1. Ne treba mi to u životu. To ima remi najmanje. Dama D6 i lovac C5.
Hajde da probam dama d6. I sad recimo lovac b6. Kako će sad? Morat će top g4. Morat će lovac e4. I ja kralj. I on šah. I ja kralj. I on šah. Ajde da probam. Makar izgubio. Ne da mi se nemi. Ajde kralj. 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 Mora mi dati ovaj šah. Ajde probam. Ajde probam. Kakva partija. Šta je ovo? Je li moguće ovako igrati? Moguće. Dobro, tu. Sad je valjda gotovo. Svaka čast, Mile se bori 1500 rating. Strašno. Moglo bi to biti Mile Bertović, nisam siguran. Iz Viteza. On je borac, dobar igrač. Da vidimo. Da vidimo. Što se sad događa? Prijetim. Ne vidim šta prijetim. Valjda neki mat prijetim. Predavaj. Ništa, hvala. Nema na čemu. Samo da pokažem ovu poziciju. Tu sam mislio znači da mi ne uzme dama f2. Evo ovdje. Ne. Ovdje. Znači tu otvaranju. Dama f2. Ovaj sam mislio. Top h2 potez. Ako uzmem kralj h2, uzimam i dama f2. Tu sam zamislio uzeti f6. On sad makne kralja. Ja uzem na e4. I on top h je 8. A valjda nekako dobivam tu. Mora biti, mislio sam da damu. Ovako. I sad je poanta da ne može uzeti tu jer je vezan. I tu valjda dobivam ako sam dobro vidio. Eto, to mi je bila poanta. Pozdrav svima, hvala što pratite kanal, do sljedećeg videa. Budite pozdravljeni.